Omurembo Fort Portal erizoba gabaga ry'amaziga genyene hagati y'abashobozi abatwire n'abakora emirimo yabo ahanguto. Eki nikijaho bwa nyuma y'abakora muri Fort Portal okuteekaho ekikwekweto ky'okutuntumura abashobozi boona ahanguto nyigendwa kureetaho obuteeka omurembo oru. Nino obusasi bwingi okuturora ngu emyaka itumazira na Fulex nitukora kandi abo nituhereza na license tumazira umwaka gumu ariko nibwo batusubira kuhereza license endije emyaka yana itumazira nyosa azuno mbisize emyaka 17 nyikariro ninkora bitukurora ngu sahemu nibita nibatugambira bakatugambira baraza ngu kutandika na kiro kinu ngo 2016 mwino kutegura ebyanyu ni mugenda nikora Fulex mazira emyaka 8 hano Fulex tukatunye naraba mnahandika abantu abandi abaswiti ezindi itata kutuhandika kandi nabaha musente nagamba ngo emyanya yo maiso ni batwara sente nayenda nibe emyanya zigabire itabasangirwa hana bakutunda chai nemere takutwenda abashobozi n'abajonana kanso obutabamanyisa omubwire kwenda ngo betegure kurungi ekikwekweto kyaza kuhika kishange bahereze okufurira ebintu byabo konke baruhe itware banagitu yahandikirwe sabite hwire obwero kuhandikwa mukuru w'abakozi ahabwa Orurembo Fort Portal ekabanesha abashobozi aba okurugo myanya egi kandi ngo baba batakikozere ekikwekweto cyo kubabinga nikija kutandika erizoba ekikwekweto kyatwata munonga abwensonga abantu baba barakuche babagambira mbwango mu speed kandi kitwa kitomo nkoro mbwango abantu batakafunira ibaraze kukora nahandi abamwe twabatekanisize ibarakore habwaki nibaza kwiya habengoyi nibagamba ngo burofa buhingurine mutahuni yes reka buhingurane bito anosabora atakuvinga abengoyi okabasa kuleta bachapati okaleta bakusika amahuri manye bisinyasi barikasara tugende gwanja ebichori bere nintude mzungu wa street wetita kansa nyuma yo kutubinga tetwaire mwanya gwana etubingire tugende tutumanyire naho kujya tubane kibatwolekere cyono hero batwangirira mu rugutu ekikwekwete cyatandikiro mu Kisenyi ahari Fulex kandi cyaba cyebembirwe mukuru w'abakozi ahabwa Fort Portal Central Division Didas Muhanguzi tubere twabagambire twatandika operation yo kwiha illegal street vending ababa kushubura amahanda omuri Fort Portal tourism city kandi ekirungi abantu tubere tubararikire nangwa twashanga namwe ebintu babyeyihireho konka aba batabyeyihiraho turiyo tubiyaho kandi operation yo negendo mumisho ubaramukwata najagenda mukoti ya kanso kandi mamuchwera aidha faini undi okumuteka katojo so ninterera abantu baitu abali omukikaro kino kuraba complyinga bundu bekeranganiza nebyo eberagere bya cancer atiro oyirehe myaje je inagamba twinde myanya omuri Kabundire market Kabundire akatare kona kariyo kare empty abarabe batafunde umwanya umyeje myanya inagamba bazo mukatare ka Kabundire twine nakatara kanda kampanga so nabandi nabo bazo mukatara kampanga ogu yacoreka kurungi ko murimo gwatandika mu Businje gasha kwa Jonan Tusingwire